intambara ikomeye yo kurwanya ikibi iri bugufi kugera kw'iherezo, abatarakomera ngo bakenyere kigabo, n'ukuri iyi si igiye kubamira. Dini y'ukuri, dini y'ukuri imbere y'Imana uyo ni umuntu wo murongo jewe ndo mstari ambao mimi najivunia nao. Ati kilicho chati kwa jewe ni mimi hata kama nikitembea barabarani. Ati nyewe ndimi barabara. Natembea na ringa. Changenda na vimba barabarani. Ati ndavimba kwa sababu niko na andiko langu linasema Uislamu ni dini ya kweli. Kubera ndaziko mishati kwa kimbia kwa Uislamu aliyo dini yuko. Sasa mwe mnavimbishwa na andiko gani nasema Ukristo? Ndio mkimbishwa ni chandi biki. Kinasema Ukristo ni dini ya Mungu. Kivuga kwa Ukristo. Korowani 43 kwa Biblia hicho kiengo Yesu ni nzira. Kino gitabo Korowani nubwo ari kinyamafuti atagira igitigiri kibivuga kwiki igice cya 4 cya 43 umurongo w'61 mu byukuri wewe umuvugishwa Yesu niwe kimenyetso cy'imperuka yuko ikwegereye, ndimumugirira inkeka nimunkurikire, iyo niyo nzira igororotse. duteraniye n'idini itari y'ukuri yitwa Islam. Ngabanze gusobanura iyo mpanuka ishobora kuba hwite umuntu w'umugabo ufite ubwenge akinjiriza inyuma yarangiza akavuga ngo agiye mu ijuru, akinjiriza ku gikoko akavuga ngo agiye mu ijuru, akinjiza ku ntumbi akavuga ngo agiye mu ijuru, kugeza ubwo abiteganiriza kipambanuzi cya kuboga akavuga ngo azoge tungubwa ikibazo kizaba kirangiye. Ibyo no kubivuga biteye isoni. Banze gusobanura impamvu byanditswe muri iki gitabo cyangwa niba atari n'icyabo nacyo banze kukivuga. Kumbe Mungu anasema Imani yavuga eti yeye Imana yonyene amependa yakunze Uislamu iwe dini yetu, abariyo iba dini. Iyi ni dini y'abicanyi. Reka ndabisomera mu gitabo cyabo kirimo amategeko y'ingene bakwiriye kwica n'ibigwanisho bokoresha, kuko tuvuze ngo nabicanyi ntimwobyumva neza tudasomye ibigwanisho bakoresha. Igitabo bita Minhaj iri Muslimini cyabo paji ya 13. Takbir wawaji ni nyie mwebwe niwe mnabica nchi tugeuzie sisi muhindureni wacha au siniangalie tena mnajua. Kumbe Mungu anasema kumbe Imani yavuga muri Biblia wakimtukana niba atukimana na mnasikia muumva popote hapo ahantu hose atakapotukanwa Mungu ya Imani zotupa yule aliyemtukana kuja Mungu yatutimana apigwe mawe mpaka afe. Imani bagatirimice kushika. Nampenda Mungu nyie mwebwe mrakudi Imana. Unaona mnaponiangalia unaona ngene mturaba Chitwa Mukweli Mwaminifu volume ya mbere n'iya kabiri hadisi ya 460 ni cy'Abisilamu. Handitse ngo pepo iko chini ya miguu ya kina mama, ijuru riri mu maguru y'abakenyezi. Reka rero mwumve barabisobanuye mu kandi gatabo mfashe hano mu ntoki ngo umugabo umwe w'Umwisilamu azohabwa ingufu z'abagabijana kugira akora ko katika unywaji ngo mukunywa, katika uraji no mukuja na uingiliaji no kurongora abagore, kisha ataongezewa nguvu zingine zaidi ngo kandi kazogoma yongezwe izindi mbaraga zo gukora ko kazi. Bajyamanye rimwe ni mpaka imyaka 80 nuva ngo inshuro imwe ni mpaka imyaka 80. Iyo ni inshuro imwe, iyindi inshuro iyindi myaka 80, iyindi inshuro imyaka 80. Mumbirize rero ngo ni muri ryajuru rero ryabo aho ni mwijuru ryabo ariyo peponi yabo. Yesu niwe gitare cyanje, niwe mahoro mfite y'umutima, ambundikira mu mababaye, ndetse niwe gakiza kanje samuheshi kuziteka, ese namwituriki yatanze ubuzima bwe ngo mbashe kubaho. Iyo umunsi anyobesha aranyora akanyereka inzira imugana, icyo namwitura ni ukumwiha burundu.
intambara ikomeye yo kurwanya ikibi iri bugufi kugera kw'iherezo abatarakomera ngo bakenyere kigabo n'ukuri isi igiye kubamira nimwihana ibyaha mutumire umukiza dore ibyanditswe bigiye guhinyurwa. Ramutse mwese muri kano kanya tugiye gutangura igikorane. Imbere yuko dutangura igikorane icyo tubanza kubasomera n'amategeko ngenderwako y'ahantu turi. Inama itegura igikorane yabaye itariki 30 z'ukwezi k'umunani 2013. Ibigize inama: amasezerano n'amategeko agenga igikorane. Amasezerano: igikorane gihagarikirwa n'abantu babiri, umugorozi n'umuyisilamu. Igituma mvuza ko ndaza kubibasigurira. Kandi abo ntabo bengamira kandi ntibahengama, ntibigisha kandi ntibunganira, bajejwe gutanga umwanya no guhagarika uwigisha. Ntibaharurirwa iminota kandi baja inama mu guhagarika uwugiye inyuma y'icigwa canke umwigisha wiwe mu gihe habaye induru canke ikindi kibazo ico ari cyo cose. Bafise uburenganzira kubikorerwa byose kugikorane. Ivyigwa twigako, iyo ni ingingo ya kabiri. Ubwisilamu n'ubukristo ni iyihe dini y'ukuri? Kabiri, Korowani na Bibiliya ni ikihe gitabo cy'ukuri mu kurongora abantu mu nzira y'Imana? Umwanya. Mu kanya niturangiza gusoma ibi bintu harabaho gusenga. Gusenga ku bagorozi aribo bakristo ni minota 2. Umwisilamu ni minota 2. Igice cya mbere kwigisha. Igice cya mbere n'umukristo isaha 1, umwisilamu isaha 1. Igice cya kabiri umukristo ni minota 20 yo kwisigura canke mugenzi we w'umwisilamu iminota 20 yo kwisigura canke mugenzi we. Ibibazo: umukristo abazi iminota 3, uwishura n'umwisilamu iminota 10. Umukristo araza kuvuga ko yishuwe mu minota 8, umwisilamu nuko uwishura umukristo iminota 10, umwisilamu araza kuvuga ko yishuwe mu minota 8. Icitonderwa: nta kintu na kimwe cya politike kivugirwa ku gikorane. Akavuma n'akajagari karabujijwe. Kirazira kwigisha ikintu udafitiye icemezo cyaho wagisomye. Igikurikira: isaha 9 n'inusu, isaha 9 n'igice. Abisilamu turabaha iminota 5 yo gusenga. Gufata amasanamu canke gufotora birekuriwe umuntu umwe ku ruhande urwo ari rwo rwose. Protokole n'abantu 10, 5 ku ruhande. Umwanya wahawe urafise uburenganzira kuri babasiguzi canke ababwiriza. Umwanya wahawe urafise uburenganzira bwo gusaba uwukunganira. Igikorane giheze, uruhande urwo ari rwo rwose urafise uburenganzira bwo guhamagara uwumvise ukuri akagukurikira aho yeretswe. Abayisilamu bafise iminota 10 mu yabo yo gusaba umucango. Iyi minota 10 baza kuyikura mu cigisho cyabo. Abisilamu bazotanga umugabane wo guterera kuwo bashobora kuronka. Ibihano bitegekanijwe ku bazorenga aya mategeko twumvikanye.
ubwa mbere arahanurwa, asubiriye ubwa kabiri ahagarikwa gutanga icigwa. Wigishije ikintu udafitiye inyandiko cyangwa udasomye uca uhagarikwa. Abagize iyi nama basinye ni Kanyabigo Alexis, Mvuyekure Joseph, Nimbona Idrissa, Manirakiza Ismail Samson n'abari ngaho bunganiye. Noneho reka kubyo twasomye mwene wacu w'umwisilamu yabikurikiranye kandi ndibaza ntaca bivugaho ko hari aho twahengamye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yashimagizwe Imana yo nyir'ingabo amahoro n'umugisha n'ubwenge twasondereye intumwa yacu Muhammad. We n'umuryango wiwe n'abasangirangendo biwe n'abayisilamu bagenda bakurikira ingendo gushaka umunsi umwe turasaba ko abakoresha mutagisiye. Abandi n'abayisilamu n'abatarazi Imana yo kuba abayisilamu nk'uko yasomye amategeko nuko nyene akenera kugenderwako. Uza kugenda inyuma y'amategeko ndabarahiriye yuko ntakihanganira, sinabyemera. Umva bateza kugendera ku mategeko nk'uko yashinzwe. Niba atatebeje n'umusubiza mwene data kugira ngo atange umwanya w'isanzwe kugira ngo ntabwo ikora cyangeze. Noneho tugiye gutangura gusenga Imana yo mu ijuru. Jewe natanguye kuvuga ndi ku ruhande rw'abagorozi batwaye ubutumwa bw'ivugurura n'ubugorozi. Nitwa Ruhande Sipiriyano, mba mu ntara ya Rutana. Jewe nk'abandi umuyisilamu ndi mu mugwa Mansoro abakiriza inyandiko, nkaba mba i Bujumbura ariko kavukire kanje mu ntara y'Ibitoke. Noneho hamwe n'ibyo abaha Imana icubahiro mwese dupfukame dusenge. Data uri mu ijuru, tugushimiye ubuntu bwawe watugiriye, ukaba wemeye ko dukoranira hano hantu wiyerekane nk'Imana, maze turazi ibyawe ko bitigera bicokorwa kandi ngo bitindwe. Turakwinginze ngo wiyerekane, imitima ihari uyoroshe, ariko ukuri kwawe gushishikare kugaragarira mu bantu bari ngaha. Ibyo tuma tuzokubona tukagera mu ijuru, ibyo tuma tuba abana bawe tukagukorera by'ukuri, ibyo tuma abantu benshi bataha bumvise ukuri kandi bakagukurikiza. Ubiduhere ubuntu mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Ubwo twebwe imbere yo gutangura akabura gusoma amajambo miranda y'Uhoraho, ntaratebaganya ni umuhamagara Osaze Mwalimu Juma agashobora kuza kutugurisha igikorano cyacu cyawe. Karibu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. صدق الله العظيم.
bagiye tugomba dutangure igikorwa cyacu nyezina nsubije mikorofoni wa mwene data ngaho muhagarikizi ashobore kuba yorokwereka abantu tugomba kuba tuganira nabo ijambo ry'Imana. Noneho ikintu cya mbere, itangazo rya mbere ryihuta, abafite telefone hano mwese muze gufatira ku mabafure, nta bantu dukeneye hano imbere kiretse aba mbere ngomba guhera ko n'abakamera cyangwa bafata amasanamu. Ndibaza uyu mubona uyu musore wo ku ruhande rw'ibubamfu jeweho aho ndi ni uhagarariye mu ruhande rw'abagorozi. Uyu wo hagati ni televiziyo ikorera i Bujumbura yitwa Heritage, nayo yaje kugira ngo ifate iki gikorane. Uyu nawe wo mu ruhande mwene data araza kugira icyo amuvuzeho. Noneho ikindi dufise ababwirizabutumwa cyane abatwigisha ibyigisho ngaba n'ababunganira kuri runo ruhande. Nibahaguruke nabo baraza kwivuga izina nibahaguruka, bahaguruke bose mubarabe n'ababunganira, hanyuma ubwo mwicare. Ikindi dufise hano ni gukoresha indimi izo arizo zose, ni ukuvuga Ikirundi, Ikinyarwanda, Icyarabu, Igiswahili n'Icyongereza n'Igifaransa. Ubwo ku Isilamu ntimuze kwitinya, rero ubwo ibyo byose birahari. Rero reka nsubize mwene wacu nawe yerekana biwe. Nk'uko yabivuze yavuze yuko hariho uruhande rwabo ufata imaje, akaba atweretse n'ujejwe gufata wo kuri televiziyo Heritage. Icyo nashaka kuba navuga, imaje zose afata ngaha ntagende kuzikora uko zitari atazifashe. Ntitubyemera uko wabifashe ngaha, ariko uzovyerekana hamwe tuzobona atariko biri ni ukuri tuzokwitwarira. Ujya nawe mukaramira abandi ari mpande yiwe ni mu ruhande rw'abayisilamu, niwe afata imaje zacu. Ntararandira nashaka abavuga mutumwa mu ruhande rw'abayisilamu bashobore kuba bohaguruka mubabone, hanyuma mukanya setuavu babaramutse, hanyuma setwana igikorwa cya kinyezina nabasaba ko muhaguruka. Uwa mbere reka ngire ko kuko gitsinda nteba. Uwa mbere ni Ustazi Ismail. Uwa mbere ni Ustazi Ismail, no musaba ko yohaguruka aramutsa Abayisilamu. Karibu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ugira kabiri ni umusesanguzi ni mwarimu Idrisa, nawe nyene yohaguruka akaramutsa Abayisilamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakristo amahoro y'Imana bane namwe. Ugira gatatu ni mwalimu Abdul Samad, nawe ashobora kuba yohaguruka inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakaba n'abandi barimu bari mu nzira bariko baraza, mu kanya bazoba bashitse ngaho. Abo ndaza kuba bereka mu nyuma. Birashoboka ko benshi baba bazi ku mazina ariko amashusho batayazi, nabo nyene ndaza kuba bereka mu nyuma. Hakaba hariho n'abandi ariwe yavuguruye igikorane cyacu nyezina Ustazi Juma, nawe nyene ngakaramutsa Abayisilamu. Karibu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam.
nk'uko rero hagiye kubaramutsa ngo amasubize icyuma kuri mwene data hanyuma nawe atangure ikigwa baduteguriye karibu. ariko icyo nashobora ko namenyesha ni uko umuntu wese yiyizi ko adashobora kugera mu kigwa abe atangiriho, kuko twebwe n'abantu tudashaka kugera inyuma y'ikigwa. ikigo cyateguwe aba ariko cyigishwa. ndamuha mikrofone. noneho tugiye gutangura, turabira isaha kuko bene wacu bamaze kuturengera n'amasezerano baje barenga. twari tuzi ko dutangura isaha indwi ariko twatanguye na 20 na 33 ariko iri imbere cyane namye ndabakuza abandi orengera na 30 kugira ngo abariho dutangura. noneho tudatevye dutanguye. umwigisha wacu tumuhaye ikigwa isaha 7:30 ahaguruke ku ruhande rw'abagorozi, noneho yigishe iki kigwa kivuga ngo ubwisilamu n'ubukristo ni iyihe dini y'ukuri. abateraniye aha baba abakristo baba abisilamu barabishyura mu izina rya Yesu. iri zina nitwa Ntakirutimana Emmanuel, ndi umuvandimwe wanyu wo mu gihugu cy'u Rwanda. nk'uko iyi ngingo tugiye kwiganira dutangiye saa saba igice, ni ikibazo cyoroshye kibaza ngo hagati y'ubukristo n'ubwisilamu kimwe kuri iyihe. birumvikana n'igitabo kiyobora abakristo cyitwa Bibiliya n'ikiyobora abisilamu cyitwa Korowani. ubwo icy'ukuri ni iki? niyo ngingo tugiye kuganira. ku bateraniye aha mwese turaza muri uyu mwanya ungana n'isaha, turaza kugerageza gusobanura inkomoko y'ubukristo, dusobanure n'inkomoko y'ubwisilamu twifashishije ibi bitabo turi kubona bintu hano ku meza byose, kugira ngo abari aha baze kugira icyo bihitiramo. ndumva bamaze gusenga, turatangiye. umurongo wa mbere turawusoma mu Itangiriro igice cya 12, ni ahavuga guhamagarwa kwa Aburahamu. abasoma Bibiliya niwe sekuru w'abizera. uyu Aburahamu wahamagawe n'Imana, hari byinshi avugwaho. afite Bibiliya y'ikirundi bayifashishe. nuko Imana yamuhamagaye igambiriye kuzamukoresha akaba unyuzwamo n'imigisha. Imana yamubwiye ngo nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzakwifuriza umugisha azawuhabwa, nawe uzabe umugisha. uwo niwe Aburahamu wahamagawe n'Imana, nuko murongo uvuze. noneho muri uwo murongo yenda kubera gucungura igihe, mu Itangiriro igice cya 15 muzahere ku murongo wa 2 muzageze kwa 5 ndetse muzasimbuke mufate n'umurongo wa 13. icyo gihe Aburahamu yabwirwaga ibyo, nta mwana yari afite, aza kubabazwa nuko ibye bizaragwa n'umugaragu we witwaga Eliyazari. umurongo wa 2 Aburahamu aramubaza ati mwami w'Iteka uzangororera iki ko ngenda ndi incike, kandi uzazungura urugo rwanjye ari Eliyazari w'umunyadamasiko? ati dore nta rubyaro wampaye, kandi wavukiye mu rugo rwanjye azaragwa ibyanjye. maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri we riti uwo si uzaragwa ibyawe, ahubwo uzakomoka mu rukigi rwawe cyangwa se mu rubyaro rwawe niwe uzaragwa ibyawe. aramusohokana amubwira ati dore murebe hejuru ubare inyenyeri, niba wabasha kuzibara urubyaro rwawe niko ruzangana. hano haba umuntu nanjye mfasha gusoma ikirundi kugira ngo bize kuba byiza. noneho Aburahamu yari ababajwe nuko atagira umwana. Imana imuhumurije imubwira ko azabona umwana, kandi uwo azabyara akaba ari we uragwa ibye. ndetse mu isezerano iramubwira ngo nararama arebe inyenyeri zo mu kirere, ngo abazabyara kuri uwo mwana nuko bazangana. nuko Aburahamu arabyizera.
ngaho mu gice cya 16 abasoma Bibiliya uhere ku murongo wa 9 kugeza ku wa 12, ariko abazasoma muzagisome cyose. Iryo sezerano ry'Imana ryo kubyara kuri Sara kuri Aburahamu ryaratinze. Agiriwe inama na Sara afata uwari umugaragu we witwaga Hagayi cyangwa se bita Hagiri mu Giswahili, aryamana nawe. ari Sara umubwiye ngo twirindira, dore ndashaje singibyaye, fata uyu mugaragu wawe umutere inda abyare, uwo mwana azabyara yenda niwe wanjye. Icyo gikorwa baragikoze, abyara umwana witwa Ishimayeli. Uyu Ishimayeli uhereye avuka amagambo yagiye amuvugwaho, yenda turaza kuyagarukaho mu bice biri bukurikireho, ariko umurongo wa 12 wo nibamusomere abari hano bugufi ngaho. Tangiro 16:12 ati mu bandi bantu azomera nk'indogoba y'inyeshyamba, azohanga abantu bose nawe ahangwe na bose, azumva ko yishingiye amahema yo gusika bene wabo. Uhoraho avuganye nawe Hagara mu izina ati mbega ahantu koko ndahabonye Imana. Nuko mwumvise ko ngo abantu bose bazamuhanga cyangwa se azaba umubisha w'abantu bose n'abantu bose bamubere umubisha. Uyu wavutse bidakomotse ku isezerano nk'uko Imana yabivuze, ni ukuri mu kuvuka kwe nta mugisha abonye, ahubwo abaye uzaba umubisha w'abantu n'abandi bose bakamubera umubisha. Noneho mu bice bikurikiyeho yenda abarasoma muri Yesaya igice cya 21 musomye umurongo wa 11 ndetse n'uwa 13, nahanditswe ngo nibihanurirwa Iduma, nibihanurirwa Iseyiri, kubiza amateka naho urubyaro rw'Ishimayeli rwatuye. Ni ukuri iki yavuzweho n'Imana cyakomeje kumwomaho gisa n'umuvumo. Ngaho dusomere inkuru yo kuri Duma. Inkuru yo kuri Duma harimo umamagara ari Iseyiri ati yewe mushibamyi ijoro rigezehe, yewe mushibamyi ijoro rigezehe. Wa mushibamyi aramwishyura ati 13 na 17, inkuru yo kuri Arabiya. Yewe wagugu by'Abanyededani mu ishyamba ryo muri Arabiya niho muzorara. Uwishwe n'inyota bamuzaniye amazi, ababa mu gihugu cy'Itema basanganije izo mpunzi ibyo kurya. 15 uko bariko barahunga inkota zisokowe n'imiheto itoye y'ibyago by'intambara. 16 uko ari umwami Imana ambariye ati umwaka utarashira arambuye umwaka nk'umucangero, icyubahiro cyiwe cy'Ikedari kizoshira, n'amasigarira yo mu gitigiri cy'abarashi b'abahizi b'Abakedari bazoba imparurwa, kuko Imana y'Abisirayeli ari wabivuze. Nuko abarashi yera bakurikiranye cya gice ngo yakomotseho n'abarashi. Noneho uyu mwana uvutse mu gice cya 17, abafite Bibiliya mu Itanguriro igice cya 17 muzahere ku murongo wa 15 turasoma mwimwe mu mirongo. Aburahamu Imana iramubwira ngaho mu murongo wa 15 ati Imana ibarira Aburahamu iti Sarayi umugore wawe ntugukimwita Sarayi ukundi, ariko uzumwite Sara. Nzomuha umugisha nteko ngohe umwana kuri we, niko ko nzomuha umugisha, kandi azoba inakuruza w'amahanga, abami b'amoko bazokomoka kuri we. Maze Aburahamu arapfukama arunama aratwenga, yivuganiriza mu mutima ati mbega umwana yobyarwa n'umaze imyaka 100, na Sara amaze imyaka 90 yobakibyara. Aburahamu abwira Imana ati itompa Ishimayeli agakomera akaba imbere y'inyonga zawe. Imana iramwishyura ati oya, ariko kuri Sara umugore wawe niho uzobyara umwana, kandi uzumwite Isaka, nanjye nzokomeza isezerano ryanjye nawe ngo ribe isezerano ridashira ku rubyaro rwiwe ruzovuka hanyuma. Nuko Aburahamu kuko yari amubona Ishimayeli amufite kandi akuze, we ntabwo yanejejwe nuko azahabwa ubundi, ahubwo yaravuze ngo iyabaye wari uhaye Ishimayeli umugisha, Imana yamubwira ngo oya, umugisha n'uzara isezerano akakwitirirwa n'uzabyara na Sara, kandi uzamubyare umwite Isaka. Ubwo aho Imana irahakanye uburindiriwe w'isezerano ry'urubyaro rw'Imana, anaranze abaye Isaka nk'uko bivuze n'akanwa k'Imana. Abasoma mu Itangiriro igice ni cya 21 umurongo n'uwa 20, ndetse uyu Ishimayeli yakomeje kugira ibyo avugwaho igihe yari kugendana na nyina Hagiri. Noneho baza kubura amazi ubwo bari birukanywe na Sara, bageze mu butayu. Mwumva n'amagambo yamuvuzweho, ngadusomera Itanguriro 21. Itanguriro 21
murongo wa 15 mirongo ibiri nuko Imana ibana n'uwo muhungu arakura agerera mu bugaragwa aba umurashi aba mu bugaragwa bw'iparani nyina amusabira umugeni mu gihugu cya Egiputa. Abaye umurashi. Niyo mpamvu mwasomye muri Yesaya 20:13 kugeza 17 ngo Imana ihanura inyuriye muri Yesaya ngo abo mu barashi cyangwa se mu rubyaro ngo bazarimbuka bashireho ni kuwiteka avuga. Noneho icyo nshatse muri iyi mirongo nuko umwana wa Aburahamu uzaragwa isezerano akamwitirirwa n'Isaka ndetse no kuragwa mu Itangiriro 25 musoma umurongo wa 25 badusomera umurongo wa 5 ndetse bageze ku wa 6. Aburahamu araga Isaka ibyo yari afise byose, ariko abana bo ku nshoreke Aburahamu yari afise arabagabira araheza arabarungika akiriho ngo abatandukanye na Isaka umwana wiwe bagende berekeye iburasirazuba baje mu gihugu cy'iburasirazuba nyene. Nuko Aburahamu ibyo yari afite byose abiraza Isaka nkuko ari umwana w'isezerano. Noneho babagore bandi b'inshoreke batari abagore b'umugeni ngo bahawe zakazo cyangwa se bahawe impano ngo bagende berekere iburasirazuba n'uyu munsi tuvugana niho batuye. Ariko warazwe akaragwa iby'Imana akaragwa ku w'Imana ni Isaka ari we wabyaye Yakobo na Esawu. Yakobo ari we wabaye Isirayeli ari we wabyaye abahungu 12 nk'uko Aburahamu yari yarabwiwe ngo urubyaro rwawe ruzaba abanyagano mu gihugu cya Egiputa. Abo bana ba Isirayeli nibo bagiye mu Egiputa bakurikiyeyo Yozefu wari waragurishijwe. Mu kuvayo igice cya 12 umurongo wa 41 bamaze y'imyaka 400 nuko handitse barangije imyaka 400 baratahuka bagaruka i Kanani. Bari kuza rero ngo baze iwabo i Kanani niho hahanuwe uzakomoka muri rwa rubyaro rwa Isaka ari uzanakomokaho n'abantu b'Imana. Gusubira mu byagezwe igice ni cya 18 badusomera umurongo wa 15 n'uwa 18 kugeza 19. Mose avugishwa ibya Mesiya. Uhoraho Imana yanyu azobahagurukiriza umuvugishwa nawe ameze nkanje ava muri mwebwe mu biwanyu azaba ariwe mwumvira. Nk'uko mwabisabye Uhoraho 18 ati nzobahagurukiriza umuvugishwa nanjye ava mu biwabo ameze nkawe. Ati nzoshira amajambo yanjye mu kanwa kiwe nawe azobabarira ibyo ndamugeze byose. Komeza hepfo. Ati kandi utazokumvira amajambo yanjye uyo azovuga mu izina ryanjye nzobimuhora, ariko umuvugishwa azohangara kwigenera ijambo nta mugeze kuvuga akarivuga mu izina ryanjye cyangwa akagira icyo avuga mu izina ry'izindi mana umuvugishwa azobizira pe. Nuko Mose aravuze ngo Imana izabahagurukiriza umuvugishwa muri bene wanyu umeze nkanjye. Ndashaka ko uyu murongo muwumva kuko bamwe uyu muvugishwa wahanuwe na Mose bajya bamwita undi yenda baraza kumusobanura, ariko umuvugishwa wavuzwe na Mose reka nsubiremo. Mose ni umwisirayeli bari mu bunyagano mu Egiputa baratashye basubiye iwabo i Kanani. Arahanuye ngo muri mwebwe b'Isirayeli hazavamo umuvugishwa umeze nkanjye. Reka mbabwire uyu muvugishwa ku basoma Bibiliya muzasome mu byakozwe n'intumwa igice cya 3 umurongo wa 19 kugeza 23 handitswe ko ari Yesu wari uvuzwe na Mose. Reka dukoreshe Bibiliya tuvuge tuti mbese koko haba hari icyo Yesu na Mose bahuriyeho ko yavuze ngo umuvugishwa uzahaguruka nuzaza ameze nkanjye. Uwo ni Mose uri kuvuga. Ngaha basoma Bibiliya muzasome mu gusubira mu byagezwe 9:18 no gusubira mu byagezwe 10 umurongo w'10 handitswe ko Mose yamaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya. Muri Matayo 4 umurongo wa 1 handitswe ko na Yesu yabikoze. Ubwo icyo barahuye. Abazasoma mu kuvayo igice cya 1 mwere ku murongo wa 1 handitswe ko Mose avuka abana b'abahungu barishwe. Muri Matayo 2 mwere ku murongo wa 16 handitswe ko na Yesu avuka abana b'abahungu barishwe. None Mose yahanuye uzakomoka mu Bisirayeli ariwe muvugishwa uzayobora isi abantu bose bakaba basabwa kumwumvira, utazamwumvira akarimbuka.
Mose yavuze ngo azava muri bene wanyu kandi azaba ameze nkanjye. Erega abasoma Bibiliya, Yesu ni umucunguzi w'isi, Mose niwe wari umucunguzi w'Abisirayeli. Ibyo muzabisoma muhere mu Kuva igice cya 12 aho yabigishaga kurya umwana w'intama wa Pasika, ngo marayika urarimbura abanyura hatabakozeho kuko bashize amaraso ku nkomanizo z'imiryango. Rero yarabashoreye barataba mu Egiputa. Uyu uhanuwe uzakomoka mu Bisirayeli ni Yesu, kuko ibyo bihuje na Mose. None mbese araba Yesu kuko mbivuze cyangwa se reka mbisome muri Bibiliya? Abazasoma mu Bagalatiya, ngaho reka Erasta dusomera Abagalatiya igice cya 3 umurongo wa 16 na dusomere igice cya 3 umurongo wa 16 hati nuko Aburahamu niwe yasezeraniwe amasezerano bene urubyaro rwiwe. Ntiyavuze ati mbyara mvuvuga benshi, yamara yavuze mvuvuga umwe, iti urubyaro rwawe nibwo Kristo. Ngira ngo urubyaro Aburahamu yarabwiwe, kuko Aburahamu none mu mubiri ntariho, kandi arabwiye ngo abazamukomokaho bangana n'umusenyi wo ku nyanja. Isezerano yarahawe rivuga ngo urubyaro rwawe, nko kuvuga benshi, nyamara Bibiliya iravuze ngo nukuvuga umwe ariwe Kristo. Ngaho abafite Bibiliya ibyakozwe n'umwa 11 umurongo wa 26, abayobotse Kristo bakamwizera bakagira imico nk'iyi mu gisagara cyitwa Antiokiya biswe Abakristo. Nuvango kwizera Kristo ukomoka mu rubyaro rwa Aburahamu ukagira imico ngiye biguhaye izina ryo kwitwa uwa Kristo cyangwa se Abakristo. Iyo niyo dini y'ukuri, nani abantu bahawe, nani yo nkomoko, kuko nta wundi muhanuzi usa na Mose wahanuwe na Mose wakomotse mu rubyaro rw'Abisirayeli uretse Yesu Kristo wenyine. Ngaho Ishimayeli we namurangije, kuko akuvavuka ndetse n'amateka ye kugeza aho azaherera, icyo twasomye muri Bibiliya, yiswe umurashi, yiswe umwanzi wa bose, yiswe ko abandi bose bazamwanga. Muri make yaravumwe kuko ntiyigeze anaragwa ibya Aburahamu, ahubwo yahawe impano kimwe n'abandi bana b'inshoreke, aragenda. Nubwo bivuga ngo mu moko, mu kubyara, mu kugira ubutunzi bisanzwe, ibyo yarabihawe, ariko ntiyigeze ahabwa insezerano ngo yitwe urubyaro rw'Imana. Ngaho abari baraha batazi inkomoko y'Ubukristo, naho ngaho ni ku muhanuzi Yesu wahanuwe, abamwizeye biswa be cyangwa se biswe Abakristo. Ngaho reka yenda nsome n'imirongo imwe muri Korowani, imirongo imwe muri Korowani. Iki ni igitabo tutizera, ariko abacyanditse reka dupfe gusoma ibyo banditsemo. Surati ni ya 3 99. Ngaho niba wahageze soma, abafite igiswahili. Korowani 3 ni imirongo nshaka guhuza. Umurongo wa 99 aranditse ngo enyi mliopewa kitabu, kwa nini mnauliza watu na njia ya dini ya Mwenyezi Mungu? Wale walioamini mkaitafuta kosa, na hali mnashuhudia kuwa ni njia ya Mwenyezi Mungu isiyokuwa na kosa, na Mwenyezi Mungu si mwenye kugafirika na mnayoyatenda. Nshaka mwijambo rito rivuze ngo yemwe abahawe igitabo, nukubera iki mubaza abantu inzira cyangwa se idini ya Mwenyezi Mungu cyangwa se idini y'Imana? Inzira cyangwa se idini, nako kantu nshaka mpagazana imbere yanyu mu byumve. Iyo bavuze muri iki gitabo inzira, ubundi busobanuro bw'inzira ni idini. Ngaho abarasoma Korowani 43 umurongo wa 31, Korowani 43 umurongo wa 31, tubonye inzira ni idini. Mwumve noneho 43 61 haranditswe ngo, na kwa kweli yeye nabii Isa ni alama ya kiyama kuwa kinaanza kutukaribia, msikifanyie shaka na nifuateni, hii ndiyo njia iliyonyoka. Nukuri umuhanuzi Isa kubatamuzi ni Yesu, ni ikimenyetso cy'imperuka kwitwegereye, mwigishidikanya mukurikire, iyi niyo nzira igororotse. Iyo bavuze inzira, njia cyangwa se dini,
nukuri abasoma Bibiliya bazi neza ko mu rubyaro rwa Aburahamu atari kuvuga benshi ahubwo ari kuvuga umwe ariwe Kristo. Iyo niyo nzira igororotse. Nga Yohana 14 muzareka umurongo wa mbere, ni ngenzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data nta mujyana. Iyo ni mirongo musanzwe muzi. Ngaho rero kubakurikiye ngiyo inkomoko y'ubukristo. Kanze rero mvuge inkomoko y'ubwisilamu. Icyo ndabangambiriye ni ukwerekana impamvu y'umugabane w'abakristo batabaye abisilamu, kandi dukunda Imana, dushaka no kuzayibona. Biramutse binavuzwe ko kuyibona ari ukurya n'ivu, twarirya kuko dushaka kujya mu ijuru. Ariko nanone mu bihereranye n'ubwami bw'Imana ntabwo upfa kubikora. Wapfa kwambara, wapfa kubaka, wapfa kugenda, ariko ntugapfe kuyoboka idini utazi icyo ari cyo. Ngaho inkomoko y'ubwisilamu kwa Ishimayeli, wa wundi wavumwe, icyo nakirangije, niho hakomotse iki gitabo mfite cyitwa Biographie du Prophète, cyangwa se ni imibereho y'umuhanuzi. Ubwo muhanuzi uvugwa ni uwitwa Muhammad. Ngaho ntabwo ndasoma birebire muri cyo, ahubwo ndagerageza gukoresha iyi jedwali bashyize hano inyuma. Banditse Ibrahimu yabyaye Ishimayeli, abyara Kuseyi, abyara Abdu Munafu, abyara Amur Hashimu. Ni urubyaro rurerure bagiye barafupisha. Abyara Shaiba Abda Al-Mutaribu, abyara Abdala, Abdala abyara Muhammadi le prophète. Ngaha ubwo ndikwerekana ko mu rubyaro rwa Ishimayeli wavumwe, ukurikiranye uwo murongo nimo haje gukomoka uwitwa Muhammadi wabyawe na se Abdala. Cyokora yagize ibyago, yavutse se yarapfuye. Hari ahagana mu mwaka wa 571. Ibyo mvuze byanditse mu ntango y'igitabo cyitwa Maisha ya Muhammad. Ndagifite hano, urabishaka ndabisoma. Noneho uyu mugabo Muhammadi avutse, hari ibintu ndabasomera bikeya, ibindi mbivuge. Ubwo Muhammadi yavukaga, icya mbere ni muzirikane icyo gisekuru avutsemo. Igisekuru avutsemo ni icyo kwa Ishimayeli utararazwe isezerano ryo kuba umwana w'Imana, kuko iryo sezerano ryatwawe na Isaka. Noneho uyu Muhammadi amaze kuvuka, reka mvuge ibintu bigera muri 7. Ndajya ntanga ipaje y'iki gitabo cyitwa Maisha ya Muhammadi, cyangwa se imibereho y'umuhanuzi Muhammadi. Ngaho icya mbere, yavutse mu bwoko bw'Abarabu bwitwa Amakureshi. Byanditse ku iki gitabo paje ya 5. Ariko kamvuge uko ayo Makureshi yari ameze n'imyizerere bari bafite. Noneho namwe nujya kunywa no ku isoko ubanze umenye niba itobamye cyangwa niba ni nziza. Haranditswe ngo ndagerageza gufupisha kuri urupapuro rwa 4. Aba bantu bitwa Amakureshi bari abantu basengera mu misigiti y'igipagani yitwa Al-Kaaba. Ubwo impamvu mvuze ngo y'igipagani nuko ubwisilamu, reka twifate nkaho ari idini y'ukuri, bwatangiye muri 610. Niho Muhammad yahawe ibyo bita utume, niho yahawe ubutumwa. Noneho ubwo avutse 571 nta bwisilamu buriho. Icyo mu cyumba yavutse, ise yari yapfuye, ntabwo yamubonyeho. Noneho uwamureze ni sekuru witwaga Abdul Muttalib. Basengeraga mu idini y'Amakureshi, basengera mu misigiti ya Al-Kaaba, barizungurukaga bambaye ubusa, iriho inyenyeri n'ukwezi, binagaragara no ku misigiti n'uyu munsi. Ikindi bakoraga muri izo nsengero nuko bahambaga abana babo b'abakobwa ari bazima. Ngiye ari idini yabo, yaba bitwa Makureshi bo mu bwoko bw'Abarabu, bari bafite imisigiti. Noneho Muhammadi ubwo yaravutse, icyo kugirira ubwoba nuko isengesho rya mbere yahawe yari hawe n'uyu sekuru w'umupagani. Ndabisoma ku rupapuro rwa 6. Pare Al-Fajiri, ariko kwishakuza ari wa mutume. Ari mu gitondo kare ubwo Muhammadi yari amaze kuvuka, alikwenda kuitwa babu yake kuja kumuona mjukuu wake. Baada ya sekuru ngo azale umwuzukuru. Babu huyu alifurahi sana. Uyu musaza yaranezerewe cyane na akamfunika maguo mjukuu wake, akikira kokana ke, akajikongoja naye mpaka kwenye Al-Kaaba. Nuko aragasindagirana arakajyana kageza muri Al-Kaaba, yani igiti gipagani.
akafungua mlango, akingura umuryango, akaingia naye ndani, amwingiza mbele, akasimama akamwombea dua kwa mashairi mazuri ya Kiarabu aliyoyatunga mwenyewe wakati ule ule. Amwinjira na munzu, amusengera ngo isengesho cyangwa si dua. Ubwo nge kuko nta sengesha azi uyu n'umupagani, ntabwo byari isengesho, nta sengesha azi uyu n'umupagani. Kisha akarejea naye, najua bado halikuchomoza. Ibyo yabikoze nijoro, nuko ngo amugarukana mu rugo izuba ritari ryarasa, nga ritaraseruka. Nubango umugisha wa mbere ahawe na sekuru umupagani, usengera mu idini y'igipagani, bahamba abana babo ari bazimu, basenga ibigirwamana by'ukwezi n'inyenyeri byabaga ku misigiti ya n'uyu munsi bikiyibaho. Ngicyo icyo gushidikanya. Ikindi cyo gushidikanya nuko muri iyi misigiti ya Alikaba bajyaga basenga amabuye yirabura cyangwa se jiwe jeusi, mu Giswahili bavuga ngo jiwe jeusi. N'uyu munsi imico nk'iyo iracyabaho. Ikindi nuko uyu sekuru wagiye kumusengera, reka naomba ngende mbaha amapaje gusa. Uyu sekuru wagiye kumusengera, muzasome ku rupapuro rwa 7 ngo yari afite ahantu akorera iyo miterekero ye, ngo mu bagabo bose b'Amakureshi nta numwe yigeze yemera ko hakandagira, ko hahonyora. Ngo yari yarabyemereye gusa ni Muhammad. Ubwo ngo niwe wamwicaraga iruhande akahagera. Muri make muri iyi dini y'ikipagani nimo Muhammad avutse, ni marerewe, niyo masengesha hawe. Noneho icyo ndihutira kuvuga giteye ubwoba n'uburyo Muhammad noneho yabaye intumwa. Subiremo mu byumve, avutse mu rubyaro rwavumwe Ishimayeli. Subiremo mu byumve, iduwa rya mbere hawe ni ry'umupagani Abdul Mutalib. Nongere abaye ate intumwa. Umunsi umwe yari ari kugenda, noneho ngo haza ikintu ngo kiramucakira. Ubwo ndabanza ntanga ipaje, ni imibereho y'umuhanuzi Muhammad, n'urupapuro rwa 16 kugeza 17. Ndaza gusomamo bikeye. Kimucakiye ngo asubiriwe, ngo ari rudakiwe weseka, ngo yasubiyiwe atitira acugumira kubera icyo cyamubanye. Ageze mu rugo, umugore we witwa Hadija ajya kubaza nyirarume witwaga Waraka bin Naufal. Uwo Waraka nta bw'Isilamu buriho, kugeza ubwo mvuga nta bw'Isilamu buriho. Noneho ijambo nasoma ngaha, alipo fika nyumbani bibi Hadija alidhani anahoma. Ageze mu rugo, uyu Hadija yibwiye ko afite umuriro, aramufunika utwenda aramumiramiza, nuko ngo amwicara iruhande akomeza kumva uko ajugumira. Umuriro ubwo wari uhoma, ubwo yari igabanutse, bibi Hadija alimueleze ya bibi Hadija yote yaliyomtokea. Nibwo yabwiye uyu Hadija ibyamubayeho byose, na bibi Hadija akamtuliza moyo wake, aramuhumuriza, akamuyakinisha yako hapana lolote baya litakalomzukia, amwizeza ko nta kibi kizamubaho. Mara bibi huyu akaondoka akaenda kwa jamaa yake. Nuko uyu bibi Hadija aragenda ajya ku munombo umuryango wabo, bwana Waraka bin Naufal, witwa Waraka bin Naufal, akampa habari yoyote iliyompata mumewe. Nuko amubwira inkuru zose z'ibyabaye ku mugabo. Bwana Waraka akamwambia huyo ndiye Jibril aliyemsikia Nabii Musa na Nabii Isa. Waraka aramubwira ngo icyo cyagufashe ni Gabriel cyangwa se Jibril wamanukiye umuhanuzi Yesu, wamanukiye umuhanuzi Mose. Ngabumve umurongo uteye ubwoba. Ndetse muri semina cyangwa se muri uyu muhadara iki kintu gisobanutse, ngireni abakwihana ni benshi kuko byabyumvikana cyane. Haranditswe ngo basi, mwumva uko Waraka mubwiye, basi jibashirie kuwa wewe ni mtume wa umma huu. Kubw'ibyo rero ihanurire ko wewe uri umuhanuzi w'ubwo. Vugishwa uvuge ko wewe uri umuvugishwa w'ubwo. Nubwo mu mwaka wa 610 Muhammad abaye intumwa, ariko umubwiye ngo ni intumwa n'uwitwa Waraka bin Naufal. Yesaya yabaye intumwa avuganye n'Imana, Ezekiel avugana n'Imana, Daniel avugana n'Imana. Muhammad we abibwiwe n'umuntu.
icyo mucyumve muranga. Si umwisilamu, niba ari n'umukirisito, si umukirisito, nubwo bamwe bajya bafite uko babihengeka. Waraka bin Nawfal nta handi, nawe ni wo mu bwoko bw'Abarabu, kuko ni wo mu muryango wa Hadija. Icyo mucyumve neza, atangira kuvuga ngo ngewe mbaye intumwa, mu byo ntakora ngewe mpagaze imbere yanyu, ntabwo wanshuka ngo mvuge ngo ndi intumwa ngo nkwemerere, cyese mvuganye n'Imana. Ubwo rero mu bisobanuro biri butangwe, igituma ndetse abakristo benshi bashidikanya idini y'Ubwisilamu ntibayemere nk'ukuri, uwayitanguje witwa ko ari we nakwita kizigenza muri iyo dini, yabaye intumwa abibwiwe n'umuntu, kandi tuzi ab'intumwa ari uko babivuganye n'Imana, akaba ari yibagira intumwa. Ubwo icyo baraza kubasobanurira, nanjye nditeguye kwemera ukuri kurava mu ijambo ry'Imana. Noneho yenda kugira ngo munabyumve, nababwiye ko Korani tutayizera, ariko ibiyivugwamo nabyo reka dupfe kubisoma. Muri surati ya 4, surati ya 4, kandi umuhazara uyuba mwiza iyo ibi bintu navuze babisubiyemo bakabisobanura, kuko murabona iki giterane cyose twabazaniye, ubwo cyetse bya bindi bavuga ngo imboga zibona abana, ngaho basobanurire kugira ngo batahe bemeye ibyo by'ukuri. 4:79, wema uliokufikia umetoka kwa Mwenyezi Mungu, ibyiza byakubayeho, ubwo ni Muhammad uri kubwirwa, bikomoka ku Mana, na ubaya uliokufikia unatoka nafsini mwako, ibi bikubaho ni wewe bija bivamo mwenyewe, umefanya mambo hata yakakufika hayo, hari ibyo wakoze nicyo cyatumye bikubaho. Nasi, ili jambo ndashaka ngo muryumve neza baraha, nasi tumekupeleka kwa watu kuwa, nasi tumekupeleka kwa watu kuwa mtume, na twebwe abo batwebwe bari kuvuga barabadusobanurira, na twebwe twakujyaniye abantu ngo babere intumwa. Aba bari kuvuga ngo twebwe tukujyaniye abantu ngo babere intumwa, na Mwenyezi Mungu ni shahidi wa kutosha, n'Imana niyo dutanze w'icyabo na gihagije. Ubwo ahantu muhumbe abaravuze ngo nasi, aba bamugize intumwa ni bande? Nasi tumekupeleka kwa watu ili uwe mitume, natwebwe tugushyikirije abantu kugira ngo babere intumwa. Noneho n'Imana ni umuhamya cyangwa se ni icyabona ko tukujyanye imbere y'abantu ngo babere intumwa. Icyabona dutanze ninde? Ni Imana. Ubwo uyu murongo baraza kuwusobanura. Muhammad yabaye intumwa atabibwiwe n'Imana, ahubwo abibwiwe n'umuntu. Ndetse kuri iyi surati yo igaragaje ko abimubwiye atari umwe, ahubwo babaye benshi. Icyo yenda baraza kukidusobanurira, kuko ntabwo mu by'iyobokamana abantu bapfa kwizera. Ndasubiramo, uzapfe kurima, uzapfe kurya, uzapfe kwambara, ariko ntugapfe kwizera. Aho ndahavuye. Noneho ingingo ngezeho ni ibintu biteye amakenga, bitumye idini y'Ubwisilamu tutayifata nk'ukuri, kandi ngo niba bitabaye nk'ukuri n'ibitabo bibayobora ntabwo araba ari ukuri. Ibyo byo ni muri Yakobo avuze